Ćao drugari, evo mnogo dugo se nismo vidjeli, jebi ga, znam i meni je krivo. Svim ovim prethodnim videima sam pričao o tome kako treba se ulaže u online posao, kako ovo online, kako ono online, ali nikad vam nisam pokazao na konkretnom primjeru kako se stvarno prave pare online. Evo jedan od milion načina kako možete napraviti pare odmah, znači da krenete od danas bez ikakvog ulaganja i dosta proseravanja, a odmah krenemo na video. Bam, evo ga sajt, sve što trebate da uradite je da napravite akaunt na ovom sajtu, svi znate napraviti taj akaunt, ako ne znate da uradite, evo napišite dole u komentaru, mali Uroš tu iz knjige Ljubici će vam pomogne. Znači kad napravite akaunt prvo na Redbubble, morate da dodate minimum 5 dizajnova, morate da stavite avatar, to je ova ovdje sličica, morate da stavite cover image, što ja nisam uradio i vjerovatno nikad neću jer mi dobro ide i ovako. Morate da stavite link vaše socijalne mreže, tipa ako se reklamirate na Instagramu ili na Facebooku, i da dodate biografiju neku malu, kratku, slatku. Kako ćete da budete plaćeni? Tako što ćete da konfirmujete vaš email, tako što ćete da stavite vaš ime i adresu i tako što ćete da stavite vaše podatke za plaćanje. Nemojte se plašiti, ovo je skroz bezbedno, ništa ne može oni da vam skinu neke pare, nije neko hakerisanje, ništa, ljudi stvarno prave pare od ovoga. Što se tiče ovog sajta konkretno, to je zapravo digitalna prodavnica koja svuda u svetu ima, zamislite, neke štamparije velike. Te velike štamparije, mi kada napravimo dizajn i uploadujemo na ovaj sajt, oni u toj štampariji naprave takvu majicu i pošalju kupcu, odnosno nekoj tamo trećoj osobi koja poruči majicu koju ste vi dizajnirali i koja će joj se svidjeti. To je sve jako prosto. Znači, ako hoćete da naučite sve ovo, aj stavite kafu, ja sam svoju već stavio pa da krenemo. Ako ste već napravili akaunt na ovom sajtu, potreban vam je neki tool ili na srpskom alat, sa kojim ćete praviti dizajnove i uploadovati na ovaj sajt, odnosno Redbubble. Ja u tom slučaju koristim Placeit, tako se zove, i subscription za njega košta $5 ili $10, nisam siguran, provjerit ću pa ću da stavim tu. Sada ću vam pokazati kako u stvari on radi. Isto napravite običan account, samo tamo sign up with Google i to je to. Naprimjer, evo, moja digitalna prodavnica je vezana za elektronsku muziku. Znači, jako je bitno, nisam pomenuo, u stvari najbitnije je da se vežete za određeni pravac i da idete samo u tom smeru i da ne krivudate levo-desno. Šta to znači? To znači da odaberete jedan specifičan pravac, poput recimo, evo ja sam odabrao elektronsku muziku, čak i to je široko. Recimo, tehno bi bilo više specifičnije nego elektronska muzika i možda čak i bolji pravac nego ovaj. Nego sam ja razmišljao možda šire, pa možda ću tu da uhvatim nešto više. Ne znam kako je, testirat ću vjerojatno i drugi pa ću vidjeti kako. Znači, specifični pravac bi također bio recimo dizajn majici za sportiste, dizajn majici NBA igrača, dizajn majici ovoga, dizajn majici što je vezano za jednu stvar. Nadam se da je ovo bilo jasno, ako nije, šta radim. Znači idemo ovako, prvo što ćemo kliknuti ovdje je dizajn, gaming, ili evo, čak i za music podcast ako mi je već vezano za muziku, evo već ću na music t-shirt da idem. I pronaći ću nešto što je vezano za elektronsku muziku. Evo, na primjer, ovaj. Znači, šta je jako bitno? Da vam pozadina bude transparentna, downloadujete, vidite ovdje možete da menjate, pošto ovdje piše minimalistik, ja ću staviti recimo minimal techno. A vi ćete staviti nešto što je vezan za vaš pravac, odnosno niš. Jako je bitno da je pozadina transparentna, kao što sam rekao, i samo kliknete na download i vi ste već na pola puta Downloadujete taj file, savujete ga na željeno mesto i vratimo se na sajt koji zove Redbubble, to je onaj sajt o štampačima. Idemo ovdje na Add New Work, Upload New Work, nađete dizajn koji ste dizajnirali, ali nema ništa da se sekirate, ništa nije komplikovano. Naslov stavite, ja obično stavljam ono što je na samom dizajnu. Na ovom dizajnu piše minimal techno, jasno i glasno, ja ću staviti piše minimal techno.
Tagove ćemo isto napisati koji su vezani za minimal techno, minimal, elektronsku muziku i sve vezano za techno. Tako ćete vi isto uraditi i za vaš pravac. U descriptionu ćete napisati, ja obično kopiram koji je title, ali trebalo bi da se doda još jedna ili dve reči, recimo minimal techno design 2021. bi bilo ok da se napiše. Ovdje birate koja će vam biti pozadinska boja vašeg dizajna, pošto je meni evo crna pozadina i belim slovima piše i mogu da izaberem bukvalno koju hoću boju. Tako da evo, na primjer ova. Jel? Lepa majica. Sada vidite, ovdje piše od 9 od 12 enabled. Znači idemo na exit. Ovdje se nalazi sekcija gdje vi editujete sve kompletno vezano za majicu koju prodajete. Odnosno za majice. Zašto majice? Sada ćete vidjeti zašto. Ovdje kada kliknemo, možete da vidite da ovdje ima još, ovdje ima ukupno, ja mislim, 12 proizvoda. I ovdje možete da markirate i da odaberete koliki procenat od ovih cifara vi želite da uzmete od ove majice. Znači, ako su moje majice i duksevi od 17 do $45, ja hoću ovdje, recimo, stavim da hoću da uzem 1%. Zašto 1%? Da bi sa tom cenom privukao da mogu da uzem ovdje više. To je neka moja biznis taktika. Ovdje ću staviti recimo 17, ovdje opet 1 i apply changes. Ovdje ću da promenim boju majice u recimo crnu, ovdje mogu da dignem malo gore, da povećam dizajn, stavim ga u sredinu, apply changes i to je to. Majice za veće ljude isto se jako puno prodaju, tako da bolje i njih štiklirajte i obavezno stavite u svoju prodavnicu. Ja bih ovu majicu ostavio belu. Kačketi se isto dobro prodaju. Stavit ću isto ovako, samo bude crn. Još nisu uradili update, pa još uvijek beo. Ova majica neka ostane ovakva. Ovo ću isto da disablujem, pošto sam čuo da se i ove dve dobro prodaju. Ovo ću sve da enablujem. Ove ću možda da ostavim. Možda neka devojka kupi za nekog dečka koji sluša minimal techno ili obrnuto. Šolje se isto dobro prodaju i njih ćemo da ostavimo obavezno. Zavese i ostale zezalice ćemo da ugasimo, da nam ne troše mesta. Mislim, niste nikako limitirani, ali zašto bi stojale tamo bez veze? Evo, ostavit ću ovaj sat i ovu svesku. Zašto ovu svesku? Zato što je jeftina. Samo ću da smanjim ovaj malo. Još malo. Eto, lepa sveska. Lepa sveska za male pare, ako hoćete, jedno kliknite link u descriptionu i to je to. Ostavit ću i ovu masku. Pošto je ovo dizajn i ilustracija i digitalni art, to je to. Nemam nikakav content koji je zabranjen. Default project in your shop. It's optimized. Ja svima preporučujem da ostave ovo ovako kako jeste, tako sam ja isto ostavio. Kliknite ovdje da ste pročitali sve i da ste saglasni. 98%. Processing complete i vaš artwork, odnosno vaš dizajn se nalazi na Redbubble-u, što je bio naš cilj. Ako hoćete, možete ovdje da downloadujete slike da vidite kako sve to izgleda, pa posle da sve to širite dalje, recimo na Instagram, pa sa Instagrama na Facebook, pa sa Facebooka na Instagram. Tu je još stranica na kojoj možete da kačite isti ovaj dizajn. Znači, ne morate pravite drugačije, nego iste ove proporcije, iste dimenzije, sve uzmete i stavite na sajt koji se zove teespring.com. Samo bih volio da napomenem da je razlika između Redbubble-a i Teespringa ta da Redbubble radi sam svoju promociju, znači oni rade promociju za vas, a Teespring ne radi ništa, tako da vi morate da odradite samu promociju. Naravno, šta god da uradite bilo kakvu promociju za
Redbubble isto je jako veliki plus, ali budite sigurni da Teespring neće raditi promociju za vas, znači vi morate da uradite sami. Kako? Moj savjet je Instagram, sa Instagrama na Facebook, posle nekog određenog vremena kada budete napravili neki novac, platite reklamu Facebooku, da preko Instagrama napravite reklamu. Ako ne znate kako se to radi, napišite u komentaru pa možemo i o tome isto da pričamo. Znači, jako je bitno, pošto je Facebook kupio Instagram, da ne plaćate Instagramu nego Facebooku direktno, jer onda imate jako bolji rič na Instagramu. Hoćete da napravimo video vezan za teespring.com, samo mi javite i ako vam nije jasno ništa tamo oko onih tagova, i to me isto iscimajte. I ne znam šta sam još rekao da nisam bio jasan. Uz pomoć ove tehnike, na ovaj način, uploadovanjem ovakvih stvari na ovakve sajtove, vi možete zaradite jako puno para na dnevnom nivou. Konkretno, jasno i glasno, i želim da se tako i završi. Želim vam puno sreće. Aj, čao!